magumu nayopitia, jamani ubaya, magumu nayopitia, sitaki ubaya, 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 naifikiria najutia nafsi yangu, watu wananichukia kwa sababu kipaji changu, wanataka kuniua, yote namwachia Mungu, maana yeye ndo anajua uwepo wa raifu langu. Usiku mzima sijala magalama, napiga goti na baki na mwomba Mola aniondole mikosi, kisinifikie kizazi cha mwendo kasi. Baya wo, baya wo, ubaya wo, ubaya wo, tamona visa vingi, ubaya wo, ubaya wo, ubaya wo, kupatwa na kununia, ubaya wo, ubaya wo, ubaya wo, kupatwa na kuchukia, ubaya wo. Mzikati nilipita wananiteta zalani, eti huyu dogo sasa hivi anarudi muda gani, narudi muda gani? Eti juzi kati waliniteta zalani, eti magarama narudi muda gani, ninarudi muda gani? Yo michezo mnayoleta tushaicheza zamani, yani ugomvi gani usoisha, tukutane kwa jirani. Ya michezo mnayoleta tushaicheza zamani, yani ugomvi gani usoisha, tukutane kwa jirani. Ubaya wo, ubaya wo, tamona visa vingi, ubaya wo, ubaya wo, ubaya wo, kupatwa na kununia, ubaya wo, ubaya wo, ubaya wo, kupatwa na kuchukia, ubaya wo. Eti juzi kati waliniteta zalani, eti magarama narudi muda gani, ninarudi muda gani? Eti juzi kati waliniteta zalani, eti magarama mimi narudi muda gani mama? Ubaya, ubaya, binadamu wabaya, wanalo mbaya. Okay, hii hapa sauti ya magarama kutoka Tanga Umboi, pembeni nikiwa na Jeyala, producer wa single ya ubaya Bazarevi. Pendra tena uya Jeyala misondo bab, ongeza mikito, Jeyala misondo, ongeza mikito, Jeyala misondo baba, ongeza mikito. Ulivyofanya ligoma wanaumia watoto, ulivyofanya ligoma yani changamoto baba.